Najposjećeniji internet medij Tuzlanskog kantona. Tuzlanski.ba. Utakmica sa Veležom i nama, kao i sve ostale utakmice do sada, na koju ekipu spremamo, kao i svaku utakmicu. Pozicija ekipe Veleža na tabeli nam ništa ne znači, kao i bilo koje druge ekipe koja dolazi u Tuzlu. Spremamo se, pogotovo sad u ovoj situaciji nakon utakmice sa Željezničarom na Grbavici, u kojoj smo odradili jednu jaku, tešku, zahtjevnu utakmicu. Igrači su se istrošili, ali u svakom slučaju imamo dovoljno vremena da se pripremimo dobro i odigramo još jednu dobru utakmicu na Tuštu. Sigurno da je atmosfera dobra, naročito jer ušli smo u sezonu jako dobro, do sada 7 kola, ostvarili smo nešto, hajmo reći, ne znam se šef složi, nešto zacrtano, možda s bodovima je ok, ali naravno želimo iskoristiti tu situaciju jer smo u nekoj mirnoći za razliku od nekih drugih klubova, jer vidimo da ima dosta nekih čudnih rezultata. Naravno, ništa nam ne znači ta pozicija Veleža na tabeli, jer vidjeli smo i prijedne dvije utakmice kući da je veoma teško bilo koga danas dobiti. Oni će sigurno doći da se vade, ali mi imamo samo jedan cilj, a to je da pobijedimo i da nastavimo ovu našu finu seriju koju smo započeli. Govedarica je, nažalost, zadobio jednu povredu koja nam sad u prvom momentu informacije od juče, bio je na pregledima, ide i danas, najmanje 2 sedmice neće biti u rosteru. Na njegovoj poziciji još ćemo vidjeti, razgovarat ćemo, imamo nekoliko opcija, pa vidjet ćemo kako se odlučimo za igru protiv Veleža. Naravno da i za svaku utakmicu igrače spremamo po protivničkoj ekipi, s tim u vezi ćemo vidjeti otprilike koje su njihove slabosti, koje su njihove prednosti, pa napraviti takvu ekipu kao što smo i do sad radili. Znači, nema sigurnih u ekipi, niko nije siguran, svaku utakmicu spremamo maksimalno odgovorno, izlazimo sa u tom trenutku najboljih i najkorisnijih 11. Pa rano je još govoriti o kandidatima za titule. Vidite i sami, kao što je Amer rekao, sve ekipe su tu negdje, jako puno ima neriješenih rezultata i do kraja prvenstva će sigurno biti otvorena borba kako za prvo mjesto, tako i za ovih 6 mjesta koji vode u drugu ligu. Zrinski kao Zrinski imaju dobar rezultat, imamo ga i mi, ali vidite, imena danas ništa ne znače, jednostavno trebamo svi, mislim na naš klub, na Slobodu, jednostavno svi trebamo stati u jedan dobar stav, agresivan stav, pobjednički stav. Momci su to do sad i pokazali, da mi više nikoga ne podcjenjujemo, ali i ne respektujemo. Jednostavno želimo da igramo sa svakim protivnikom i, kao što sam mnogo puta do sad rekao, svaku utakmicu igramo na pobjedu bez obzira na ime protivnika. A stvarno, bilo je sigurno lijepo vidjeti da su došli u tolikom broju, jer sigurno i njima je značila puno ta utakmica. Ja bih pozvao da dođu u što većem broju i u nedjelju, jer nama je podrška bitna i da jedni bez drugih ne možemo. I naravno, volio bih da posle utakmice slavimo zajedno sa njima. Velež je promijenio dosta ekipu u odnosu na prošlu godinu, otišli su im veoma bitni igrači, ali oni još uvijek imaju u svom rosteru kvalitetnih igrača i mi sigurno znamo za njihove prednosti. Najposjećeniji internet medij Tuzlanskog kantona. Tuzlanski.ba.